Najrazvoj je trebao biti ranije, ovo odluka je donešena i ovo što djece bude upitna procedura odlučivanja, onda ćemo vidjeti ovo što kolegica rekla da će ljudi odlučivati. Međutim, mi smo u svakom trenutku kontrolirali kvorum, imali smo kvorum. To je odluka koja se obično većinom donosi, nikako kvalificirano. Ja ne potvaram upitnost toga, ali ja sam slažem se da je fakultet u pravu, samo kažem. Dobro, ne morate, možete vi dalje inzistirati na svojim stavovima, ali ja mislim da imajući uvida u cjelokupni ovaj proces odlučivanja, mislim da je prošla ta prilika za bilo kakvo produljenje. Dakle, preći ćete na bolonjski sustav, jedan dio vas, jedan dio možda neće htjeti nastaviti. Jer ja imam osjećaj da fakultet više gubi nego što dobiva sad. Dakle, sami ste rekli da ćete povećati troškovi, opet dobijate pod navodnicama, kao što vi kažete, te loše studente. Dobro, na neki način je to i zaštita, osobito onih profesora kod kojih je većina tih ispita otišla, koji su rekli, molim vas, nemojte nam produljivati više. Ovo više ne možemo taj pritisak izdržati. Ljudi izlaze i misle da će, na koncu valjda samo pojavljivanje na ispitu položiti. To je posao, mislim. Vi znate koje je ispit uglavnom ima. Bilo najviše studenta, ona je na zadnju roku tvrdila, ona je bilo šok što se nije produžila. Ona je samo htjela da dođe rok. Kod nje ima najviše. I velike da ona je tvrdila, sad se ima drug profesora koji je... Gospodine Zakusec, mnogi smatraju da Bolonja nije studij uopće. To je srednja škola, znate, za korporacije. Istina, da, i zato ćemo bolonjski proces ukinuti, a ne ovo studine koje dobro. Dobro, ali gledajte, čak i da je Bolonja bez veze, ali to da možete neograničeno studirati, to nigdje nije dobro. Kako god studirati. Ovdje uopće nema studija. U Bolonji uopće nema studija, znate, nego je škola samo. Ali mora ići kvaliteta u određenom roku. Kako bi mogla kvaliteta biti za 10 godina? Ja kad sam studirao i vi, onda je bilo se moglo studirati. Ovo nije studij, ovo je samo bitvanje materijala. Na zadnje. Bar propis kod nas važan, ali nije ni propis važan. Ne kažem na fakultetu, nego u društvu ovo. U društvu nije, gledajte. Čovjek kod nas, zašto se onda ljudi toliko guraju da radi u državnoj upravi, gdje nije bitan profit nego vez? Ne, pa u državnoj upravi jer ne moraju raditi. Pa da, što imaju sigurnost i naravno, mi čak ni ne živimo u profitno vođenju. Evo, ja ne znam, vi ćete vidjeti svoje mogućnosti, meni čekaju sada ispiti, moram nešto dekanskih poslova, ako ima još nekih pitanja, ne znam, neko novina. Dobro da ste posvetili dovoljno vremena. Hvala. Ja sam rekao svoje mišljenje. Hvala na vremenu. Također su tražili vijeće, produžilo prošle jeseni za 12 mjeseci taj rok. Znači, to je već produljeni rok. Ovaj puta kako se približio opet istek roka 30. rujna, pojavili su se ponovno studentski zahtjevi i došla je do uprave fakulteta i onda i fakultetskog vijeća molba za ponovno produljenje tog roka i o tome trebalo odlučiti vijeće koje je bilo prošlog četvrtka 20. rujna. Znači imali smo studentsku molbu, imali smo predstavnike studenta, dakle oko 130 studenta je potpisalo tu molbu, međutim vjerojatno ima više tih studenta, nemamo u ovom trenutku točan podatak, naše referata bi to moglo, možda ih ima i do 200, ali 130 je potpisalo molbu i ti studenti su imali svoje predstavnika na vijeću, oni su izložili svoje argumente, predstavnici studentskog zbora, članovi vijeća su izložili svoje argumente, imali smo raspravu, na koncu smo imali izjašnjavanje o 3 opcije, da nema nikakvog produljenja roka, da imamo produljenje roka za 3 mjeseca ili produljenje roka samo za predaju i obranu diplomskih radova od mjesec dana. Ta opcija je usvojena, znači nema više izlaska na ispite za oni koji imaju još nepoložene ispite, ali sve koji imaju još nedovršen ili neobranjen diplomski rad mogu to učiniti od 31. Evo, to je odluka vijeća i s tim ona je konačna. Dakle, nema više da to proceduralno ići. Mogućnost je sad jedino, stvarno, ja ne znam, studenti govore nešto da se žale na nekim drugim instancama, međutim, koliko ja znam, trenutno je to u ingerenciji fakulteta i ne vidim kako bi bilo sveučilište, bilo neka državno tijelo moglo mijenjati tu odluku. Ja ne očekujem da dođe do izmjena. Recite mi zašto baš takva odluka revostralna, imate da neki drugi fakulteti se zaštaju studentima uslučiti ponovno produžiti? Činjenica je da će stvarati probleme uključivanjem tih studenta u bolonjski sustav, ajmo im pustiti neki još nastave studirati.
Kod nas je išlo razmišljanje u tom smjeru da naprosto produljenjem roka za dovršetak studija za predbolonjske studente se zapravo smanjuje kvaliteta znanja na ispitima, pa i na neki način profesori snižuju kriterije i htjeli smo maknuti taj pritisak na profesore i maknuti tu situaciju da zapravo su sa nedovoljnim znanjem prolaze na ispitima. Na ovaj način će ovi studenti biti zapravo izjednačeni sa onima koji po ovom sadašnjem bolonjskom sustavu studiraju. Morat ćemo im dati status izvornih studenata, morat ćemo im izdati susrete na neki način, im ponudimo neke dodatne susrete ako rade, da mogu u vrijeme izvan radnog vremena dio svojih studijskih obveza izvršiti, ali ja pretpostavljam dakle, da su ti drugi fakulteti imali ovaj drugi neki način razmišljanja. Kod nas stvarno je dojam prevladao da više nema smisla nešto što više ne funkcionira kao studij, nego samo kao idete na ispit dulje održati, zato što se ne može ta minimalna kvaliteta znanja. Ovo što ste rekli u bolonjski sustavi, za svakog je cijena ista, 4100 kuna po godini. Da. Dakle, sad je pitanje, ukoliko se želi prelaziti na sustav plaćanja prema upisanom ispitu, što će biti sa bivšim generacijama koji su plaćali punu godinu? Što će biti sa generacijama Bolonje izvanrednim studentima koji plaćaju punu godinu? Osim u jednom slučaju, a to je kad ponavlja zadnju godinu studija, onda mu dajemo da plati godinu. Takva su pravila plaćanja na studiju. Ali vidite, kad nekoga javno kažete da su lihvari koji žele samo vaše novce, a ja bi vam dao 1000 kuna samo da vas ne vidim. Znam da bi dali i više. Vaše novce, a onda dođete sa zamolbom da vam prilagodi uvjete plaćanja, onda morate snositi ipak troškove toga što, mislim, pazite, ljudi su ovdje nastavnici, njima, bez obzira što izgleda, ne gledaju on to sve tako mirno, znate. I kad im neko sada tu kaže da su lihvari koji žele nečinu. Što je rekla prorektorica Divjak? Prorektorica. Da 2/3 sastavnika završili. Da, dakle, postoje faktori što je istina. A neke od 2010. kad su im je zakon dao pravo prvi da to napravo. Ali ima 30% koji... Prema tome, ne govorite, prvo, ne govorite ono što ne znate. Znam za pravo i za ekonomiju, samo za 2013. Tako vi inače govorite i optužujete na ovo. Oni su napravili, studirajte tamo. Ok, to je njihova autonomna odluka, kao što je ovo naša autonomna. Zašto bi mi trebali gledati 1/3, a ne 2/3? Ok, to je, naravno nismo mogli i raditi i studirati, da ne govorim bolesti razne. Bolonja je danas napravljena za bolesti. Kao da ste vi ta bolesni ljudi koji niste mogli studirati. To što ste radili i radite, šta da vam ja napravim? Znate da je kolega koji je na sjednici prezentirao, on je završio bolnicu. Znam, kolega, žao mi je što je završio bolnicu. Ne znam zašto je završio bolnicu. Zbog ove cijele situacije. Nije, nego zato što je on rekao da je imao i prije. Tako je, ali ga je dobro. A ovo mu je samo bio trigger. Tako. Jo, i šta sad da na konto kolege vama sve vas pustimo? Jedno ljudsko. Hoćete se izvlačiti Ne na na to? konto jednog kolege, nije on jedini koji ima nekih problema. Još u bolnici, da. Ja prva. Ja isto prva. Ja sam samohrani roditelj, moje djece ima 11 godina, opremila sam 2 tumora, to me niko ne pita. Ja sam u međuvremenu sve položila što je trebalo i sad sam, hvala Bogu, dala profesoricu kardom, ali drugi nisu stigli. Nekog razloga, Niste stigli. Šta sam, znate koliko ljudi nije stiglo završiti studij? Imaju u Bolonji. Ne, a ljudi, vi tražite ljudsku stranu to da dođete na ispit i da vršite pritisak da ne znaju. Ja sam sjedio kod kolegice Kardu. Ja sam sjedio na ispitu kod kolegice Kardu. Sjedim na svojim ispitima. Ti kriteriji vaši, na vašim, mi kao nastavnici se sramimo sami sebi šta vas pitamo. Sramimo se. Vjerujte kolegice, vjerujte kolegice. Trebalo je biti završeno. Da ste išli po pravilima vaših prethodnih generacija, vi bi završili taj studij, ne bi završili, nego bi ga nakon 3. godine. Dobro, ali profesorica Kardom, oprostite profesore, ali profesorica Kardom je sama rekla i stoji iza toga, ja se s njom apsolutno slažem. Ona je rekla da ona svoje kriterije nije snizila, niti će sniziti. Prema tome... Evo vidite, sad se malo zezli.
Sad su branili Ona kod nije, prvi. ja Ona nije. jesam, ja jesam, Svaka čast znam na dosta tome. studenata, Svaka čast, niko ju ne optužuje za ništa. Nije ovo koji prvi su put da ste sad glupost rekli, tako da. Dobro, okej. Da. Mislim, Ja isto govorim glupost. Evo govorite. Zašto ne bi govorio? ne, neki Imamo nisu u redu pravo neke na stvari jer glupost. neki ispit 2 godine se izlazi, ne može se proći, Da. onda dođe zadnji rok i poklone se dvojke. Mislim, ja neću nikoga imenovati, ali to nije u redu. 2 godine su neki odgodili diplome, nije se moglo diplomirati, osim jedan ispit, da bi na kraju zadnji rok došao, ja vas kolege neću Ja ne znam rušiti. što iz tog sad slijedi meni. Slijedi u tome da nisu isti kriteriji. Znači, neko je izgubio 2 godine, neko je dobio taj poklonjeni ispit, o tome se radi. 2 godine sam bio izaći ukupno od 45 do 75 puta po ispitu. Ste mogli izaći. može izaći 20 puta na jedan. Morane, tek zapravo, dakle, ovi studenti novinarstva, budući da oni imaju 4-godišnji studij, onda oni na primjer CTS-a moći diplomski studij. Koji? Ovi što su novinarstvo studirali. Oni imaju razliku novog programa. Imaju predmete koje nisu imali. Oni će morati te isti, dakle nisam napisao, nemam predmeta. Znači oni će opet isto... Prijelazna godina. Da, prijelazna. Čekaj, pritat me za predmeta. Hehehe